Inkuru mbi yongeye kumvikana mu karere ka Gasabo mu murenge wa Rusororo. Hari abaturage batuye mu murenge wa Rusororo mu karere ka Gasabo batunga agatoki bamwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze basaba amafaranga cyangwa inzoga mbere yo kubaha serivisi. Bavuga ko ibi bibangamira serivisi ndetse bibangamira n'imikorere y'abaturage. Bavuga yuko abayobozi b'inzego z'ibanze kugira ngo babakemurire ikibazo cyabo babanza kubaka amafaranga y'inzoga kugira ngo babakemurire ikibazo cyabo. Abaturage ibingibi bikaba bibabangamira kandi bamwe na bamwe bakaba biyama banihanangiriza abayobozi b'inzego z'ibanze kuguma babaka amafaranga ya ruswa kugira ngo babakemurire ikibazo cyabo. Icyitonderwa, umuturage yigize kuza yakubiswe yanakomerekejwe. Uwamukubise yari Jean Claude, birangira uyu mugabo bamurekuye kuko bari bamufungiranye mu kagari. Uyu mugabo yatanze amafaranga baramurekura. Uyu wakubiswe baramubwiye ngo nagende yivuze. Uyu mugabo baramurekura kubera ko yari yatanze amafaranga. Ubwo bavuga yuko abayobozi b'inzego z'ibanze badahwema kubabangamira cyangwa kubarenganya bitewe n'uko hari ababarusha ubushobozi ndetse bikarangira abadafite ubushobozi batabonye serivisi nk'uko bikwiye. Ni incamake y'amakuru. Nimba ari bwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Reka amakuru yacu tuyahire mu karere ka Gasabo mu murenge wa Rusororo. Abaturage batuye mu murenge wa Rusororo mu karere ka Gasabo batunga agatoki bamwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze babasaba amafaranga cyangwa inzoga mbere yo kubaha serivisi. Bavuga ko ibi bibangamira imitangire ya serivisi. Izo serivisi rero bazihabwa ari uko batanze amafaranga y'inzoga cyangwa baguze inzoga. Bavuga yuko rero babangamiwe n'abayobozi b'inzego z'ibanze badahwema kubarenganya ndetse no kubima serivisi bitewe n'uko nta mafaranga bafite. Urugero baduhaye, hari umugabo uri mu kigero cy'imyaka 30 yafashe umwana ku ngufu w'imyaka 20. Bavuga yuko rero uyu mwana yari yujuje imyaka y'ubukure, ndetse ubwo ni ubuyobozi bw'ibanze bavuze yuko uyu mwana yujuje imyaka y'ubukure kuba yarasambanye n'uno mugabo. Ni amahitamo y'uyu mwana w'umukobwa. Gusa ibingibi byose bigarukira hafi aho ngaho, ikibazo ntabwo cyahise kizamuka. Bivuze ngo uyu mugabo yatanze amafaranga ku nzego z'ibanze, ikibazo nticyazamuka kiguma hasi mu midugudu, bajya mu bunzi bariyunga, ikibazo gikemukira hano. Rero abayobozi b'ibanze abaturage bari kubatunga agatoki bababwira ngo bisubireho kubera ko ibingibi bikomeza bazabarega ku nzego zo hejuru kugira ngo bajye babahana. Nanone abaturage bose bavuga ku kibazo cy'abanyerondo bakunze gukubita abantu bakabagira intere, barangiza bakabajyana kubafunga babakubise babagize intere. Bavuga yuko babangamiwe n'abanyerondo bakunze kuza bakubita abaturage ngo bakoze amakosa, ndetse aya makosa batari kuyagaragaza bagakubitwa bakagirwa intere bakajyanwa kubafunga. Ikibazo rero abaturage bafite ngo babafungira mu kagari bugacya bana barekuye. Ikibazo bafite ntabwo hano abantu bajye babajyana kuri brigade ngo babageze kuri polisi bafungire kuri polisi, ahubwo bafungira mu kagari bakabafungirana, ugasanga barimo barabakubita, mu gitondo babatse amafaranga barabarekuye. Ibi ngibi rero bibangamira abaturage, ndetse abaturage bakaba noneho bahise berura bagasaba inzego ziri hejuru kuba bakurikirana kino kibazo mu maguru mashya kitararenga intera cyangwa kitaratandukira, kugira ngo ibi ngibi bibashe abaturage babashe kubona ubutabera. Ayo nguko rero reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Amakuru nakagaruka kuri Kidasamura TV Rwanda. Nimba aribwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe fungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Ikiganiro nakagaruka. Kidasamura nzanye itangazo ryihutirwa rireba abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. Iri tangazo mwese nk'abanyarwanda rirabareba. Itangazo ni iry'akazi. Abantu mwese mwashomerewe, abantu mwese muri mu rugo mwabuze akazi, iri tangazo rirabareba. Itangazo ni iry'akazi rero mu myanya itandukanye: akazi ka hoteli, akazi k'ubukirina, akazi k'ubushefu, akazi k'amasuku, akazi k'ubuseriveri, akazi k'ubusekirite, ndetse n'akandi kazi ka customer care. Aka kazi karahari mu myanya igiye itandukanye. Rero ndaje mbabwire ahantu akazi gaherereye mu bice bitandukanye bigize umujyi wa Kigali. Ubu
hamwe garawundi hoteli nziza cyane, hoteli isohokeramo n'abakerarugendo, Nobilis hoteli yabaye icyanzu, hoteli yavuriwemo abarwayi ba COVID-19. Iyi hoteli yasubiye mu kazi, bivuga yuko rero iyi hoteli nayo ikeneye abakozi. Akazi k'ubusekirite mu myanya itandukanye, Delta Security ikeneye abakozi bashaka gukora akazi k'ubusekirite, ndetse wabagana ukiyandikisha none ahanga